Karagong Genesis Max School along Lamki Keklang. Ahok long le alam ki puthot kiklang thu lapen long le alam ki lake lam ki mi kalilong. Bangso long pini assistant school inspector Katharson ingti kathar lapen ham khangasong tumpen chelang si kilang caria panbang pen arjupon long. Sarjupon along Karbiang Long Autonomous Council KAAC pen tat hang allotment abe lapen ke land pata sitame abe pusi nang pachinidun. Tangte lands allotment lapen council pen thang aron alo abe pinle kosong se acik lo bainong lapen ke evening school ke thanpon long pop ke manghu memelo pusi assistant school inspector Katharson ingti kathar pen ningje pon lapen bangso school phan prabjin pen action stame en pon nang kok puta pachini athe bangso school stame isi confusion ta do Genesis Max School mate rong pharpi rong be evening school puta kupot lasi lapuson aron repen iklem pon thap long le ki jor thap bangke ington melo pusi Katharson ingti kathar pen ningje pon lapen ladak pomat mat atumsi kichirap dunma mo aporsi ithanpo Borjan pen Biren Teron report Time News Dipu Genesis Max School Karagong long complain ke long tengkan public complain lo dak cerok top abangku kali youth setempen babu singkiling gostom terang rahul rugit terong in complain nothing kan ada department kan ada inquiry under banyak no jadi waktu kita me pingalang la so school hampu mate MD Omrit Sangmak masih alang ini non mereka bang oleh ladak itu kekelong tingkan bangke ini karbi itu kan si mangle transfer ku ada skills atau lah yang kita ini setongong le dan makin ini itu singkilong le kan non ladak ini bangke isi school established itu ada land allotment mate pata longge nanti bahkan aku school foundation council kan untuk foundation lah kami republic sama foundation lah mulai kan development seperti itu school establishment dan ini on the spot langkan the construction ada sudah bom lapen kelas ta en bom mana kelas kosong si en bom apa ni lang dalam mimpi kucing itu sama kita school foundation ada tentang atau ada waktu jadi bom masih lah details ni langsung informasi itu dia ben alang di tempat toh nale company dana ki humre puthak alam so se theni na khanik chom thatte ligar nang kambre lama puthak la polo ada school amen pen siken rong papi rong be amen pen siken stame la solong bangke da ni tum da rong lu chok pena bangke kam bang claim bom lo la pen esona bangke permission tenita belang school pen permission ta ve la pen ako council pen samen la len allotment lai ta ve ase la so puthak bangke letum public pen inquiry kori nang kokpo de la so long bangke non permission ave pen the school bang class evening school bang than bom lo la pen teacher tum hanta me dorm hata pibom lo asila mane permission kadu ka ave pen pen goson sil tum non lanang deng non dam thulong lok ma salary ko non pen si kuna tangka pen salary pilong bom ma asil lahe puthak nei tum non tarle puri polang to phansa me ago laso ka chini je details ka chini je phansi dil tum dak ke bang lo asila dak abandri ta ni tum langdam lo kadu be e contract pun to solibom lo ke lasi dak la along le malik tak mama adak asila dak ene bangke la long le apota kadu be la ta doma be ma la so school long pen council pen ta ani litum ka chini teng potang te thang mane council long pen ke tang ni sita belang ku sa dilong lasi la so long bangke etum prabjen pen la so inquiry la so council long prabjen pen council long ke thege ding atum council long CM MP MLA tum sa me la so prabjen pen la so long le puthak kata lebje phansi dil tum hin ben sabe chunong rilo
itu mahin nil tu mahu pen sampai cuma relo dia la so school kosam si kumam si amalik maladak dia la kumam si la so school ka khulima dak without permission dak permission ave pen kosam si la dak school ka khulirong lok ma apen longle kumam longle se la dak la ana longle adang bidang 140 bighas 184 bigha along le tum capture that pen si non la dak alang le tum la high school amen pen si dak longle capture asi nil tum hen ben sambe chunung rilo council long CMEM tum ben chenglok MPMLA tum han chunung rilo je lasso adema bangke pradin pen dak kelang tarlip donang po je kosom pencil dak lasso long le long capture long lok ma ba la tum akai lok hello pencil teacher dak ban dak local tum me kali chula hello pencil ban bom lo la pen dak dorma ta chipi bom lo salary ta nindona phansi 14000 15000 la son salary bi bom lo asi kuna tangka mesela tum lan salary chipi long lok ma apen dak problem pen le tum hen ben stame chunung rilo dak kethe ding council kethe ding MP MLA tum stame problem pen dak asolong long lang ta lep nang ko lan sini tum hen lage chunung rilo nale Genesis Max School puma matem dak kibang men thek long bang lalo ene dak symbol lo tok pote rong phapirong be pamen si gen jo ame la solong pen bang ke amena bang ke ene ke dak to ke la son si tok evening school pusi top asis evening school lo bang ke non mat ke dak lom ke ne ke lang khobor ke long lines evening school do ko bang ke bande evening school bang ko sampen tong la tum ke matha lo ne samin le tum bang lan bui jela lasi Genesis adim si ne ke rong phapirong be ko selang le tum non amen bang ke lo tum earpon thu asi la solong bang ke Genesis school lo bang ba men dibiji ne mate rong phapirong be bang ne non dak sample ke tok bang ke rong phapirong be pasi ne tok asi laso bang ke pura clear chini paka kela itu meh dan same lasi laso putha bang ke pabjen pen council long CMEM MPMLA kethe deng tum hata nil tum hen ben chunong rilo pabjen pen da inquiry nang po solong le putha long le putha ka le nang po pabjen pen da action nang po lan sini tum hen pen ye contact lo